Kapan membangun mall dikuburna memintimi batina kira-kira 40 tahun selalu nama kakdo tamang inun tamatto pinaba nabattu mo malaika as-sapu ibutaya nabattu mo malaika ka as-sapu ibutaya rikalen nasiagaan riulun nakyani as-sa'ra batturi Allah ta'ala angkana o malaikatku membangun milik kubur datang puasa ya rilino mapak remateremi pangerang inak inung pangerang anun nikah dosyaga anun ni inung anabat tumo malaika ka ala siapa jajaina mangirang apa-apa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Batu disuruh kasanjay kasikari tamparang sanjay bintoy ngarilangi kasanjay atin nabosiya masing rupa-rupan na antuna punna batu mo mangiritaw puasaya nakana mo kulu asrabu bima aslabtu fil ayyamil aliyatu batuana makka manginum maka iya mintu balasakna pakusian iya mintu balasakna pakusian nugau kangarileno nakana mo na iya salam alam talu itao dalu itama jabatain uru-uru nasikuntu tau mate sairika makaruana sikuntu tau puasaya bulan Ramadhan makatalu nasikuntu tau sikuntu tau manai ka haji siaga ang haji umraya umrane batina kana mo nabi sallam alam iya namo tau puasa di Allah arapaya antum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Iyan namo tawa puasa di Allah arapaya antum mange memakai hajiri arapani sungke yang iri Allah Ta'ala timungan nabadika talung pulo nani kebu kantor timungan aku dia talung pulo todong na punna manginum mo mapalap pupuro mori Allah Ta'ala jinikku angkana ukarahim pamupurang lalwa pamupurang lalo
anu pantamatto ngari kala bira rikala biranu nikana iriha diseka sampulo irupana tau anta sampulo irupana tau tanata bapandra driyallahu kiamaka uru nazikum tu tau nibuno ribundus sambeleka makarwa nasikuntu tu pandritaya maka tallu nasikuntu tau matesa heleka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Sikuntu tau matesa heleka maka nasikuntu mengaji Al-Quran amma kalimah nasikuntu tumanaika di maka annan nasikuntu tau bang arima dripat bang apa tampulo Allah yang asen na waktu jadi saya bilang apa ada di kandi Allah Ta'ala maka tujuh nasikuntu karai malam suka maka sagang maka sakan tujuh na bate nama mate mana ka maka sampulo nasikuntu tunibuno natai nasalan na maka sampulo nasikuntu tau materi Allah jumaka yari kanari bangin naka jumaka nani panulong mo tau amangiri baital maqdis niari ngasahiri ni pemai baital maqdasan niari ngabau sahira kana Allah Ta'ala fa inna sajaratu wahidatun faizahum bisahirati batuanna nama kapintalunna itu isang kakalaya nakaminam masarra iya mintu Namaste rengasim musikuntu muhallu kamangiri param mahasara niya rengasahira nakana naktiya salam alam nakana naktiya salam alam antu ummatku sibilang anruang pulo barsinha namakebo rupan nasikuntu mukminga batina mangaleje nisambayang namaleleng rupan nasikuntu kapereka iya mintulan rini. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Nadukkan. Baba maka anna ampa nasai kana naraka siaga ambunina asing ika usikum tuatana Allah Ta'ala antu naraka impuan na irawangan na ibukta kami nang irawayat tujuh ilonjok na tujuh tong itimungana nakana Allah Ta'ala laga sab'atun abwabin likulli babin minhum juz'un maka sumbat tuana antu neraka tujuh ilanjon na tujuh tong itimungan atas senda timungan
tujuh Joko Alompo Narompo Namon Compe Petasan Rasan Remon Compepe Antu tujuh Joko Alompo Nabalape Pete Mai Bisambuna قال النبي صلى الله عليه وسلم سلامك يا رسول الله Taja papakasia si namanyo bamo anne namanyo bamo pasesa namanyo bamo mapala ribone nanarkana mo Allah Ta'ala O Jibril kukutan nangi bane nanarakay apa nakairo kinanakana mo Jibril o karay Mapalapala kibo sikin na nga antule bami ni paturum miramang kijaya mage ditujun na ulun na tinring tunggurum miram mga antu ala siapa-siapa japati kalapepe na ni kokomo kena nga antu kira-kira si Joko antal salo nalembaki mapalaki pole mo si kena nga antu na dipaturungi mo pole ri Allah Ta'ala rammalele قال النبي صلى الله عليه وسلم سلامك يا رسول الله ritujunna nanakana mo kena nengai ami anjo salam bo titindrin tu guru miram mga antu ala siapa-siapa jauh larakam makalong antulompo na anto tukimatan nakapire kasiaga munapika nanarasa mapanrising na anto kira-kira si Joko alompo na taon na salona Lembag isikali batu'y pala Jibril ri Nabi Sallam alam na nagkana o Jibril magi ko naman yung bamo Rinupan na nagkana Jibril yamin ni pamatayin na bamban na pepe na naraka na nagkana mo Nabi Sallam o Jibril قال النبي صلى الله عليه وسلم بسلامك يا رسول الله Nakana mo Jibril iya ni pajari nari Allah Ta'ala naraka nari parindarin kira-kira si Joko antaun na najari mo maleleng kam mabangi Kamma kalangan rapat kakamma jinisung keri Allah Ta'ala naraka mangirilino mamutu milino landri bamban nakakamma kakammajinan yattau nisungkean namamumri pamumbaan mangiri kasarakan landri bamban naraka nanakana Nabi Sallam Sallallahu alaihi wasallam o Jibril kamato jengi timungan nabalaka timungan naraka nanaka namo Jibril ya Rasulullah kakamai antu timungan naraka nanitimba mo irate namanau mo takstilon jok kamaminyo قال النبي صلى الله عليه وسلم بسلامك يا رسول الله
Nanang pamasulo jalo jonga sing silo jotimungan nasilo kamanta maandri naraka nasi kuntu balin na Allah ta'ala jina pun na batu ngomangir timungan na kalebakkan na batu mi malaika ka batu mi malaika sabaniya mangerang samang mangerang totolo nani amintu si tau-tau kenaneng si tahu-tahu kenaneng antu siaga amsetan ananakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh Jibril inayang impoi tersendre timungana antu apa todong arena nananakan nama Jibril antu timungang urunaya kandre ada darah makaruan ape pentas sendre